minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat tilawah, pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan maqra' tentang Isra Mi'raj. Ya. Pada maqra' pertama kita akan mengambil surah Al-Isra, yaitu surah yang terletak pada juz ke-15 dengan nomor surah 17. Kita akan mulai pada ayat pertama. Ya, sahabat tilawah, surah Al-Isra ini merupakan surah yang sering dibacakan oleh qari ataupun qari'ah pada acara seremonial memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mari kita memulai bacaan ini dengan menggunakan maqam bayati dengan tingkatan nada syuri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kita mulai. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Ya, sahabat tilawah, kita wakaf pada minal masjidil haram. Ya, kemudian untuk ibtida'nya kita akan ulangi sedikit daripada minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kita lanjutkan sahabat tilawah. Innahu huwas sami'ul basir. Kita ulangi lagi pada ayat pertama. Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Ya, kita lanjutkan dengan kita gunakan maqam Hijaz.
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kita lanjutkan. Innahu huwas sami'ul basir. Jawab Hijaz Karkur. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ya, sahabat tilawah, coba kita perhatikan pada Libani Israel itu ada dua mad. Yang pertama mad jaiz, kemudian Israel itu merupakan mad wajib. Ya, tidak boleh kita samakan antara mad jaiz dengan mad wajib. Harus kita panjangkan mad wajib. Ya. Kita lanjutkan sahabat tilawah. Maqam nahawan. Kita akan ibtida pada waja'alnahu hudan li bani Israil. Waja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Ya. Kita lanjutkan. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Jawab nahawan. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Kita lanjutkan maqam ras. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardh. Ya, sahabat tilawah, di sini juga ada tiga mad, yaitu dua diantaranya merupakan mad jaiz dan satu lagi Israil juga sama pada ayat kedua itu merupakan mad wajib. Ya, kita lanjutkan ibtida pada latufsidunna fil ardh. Latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ya, kita lanjutkan.
Jawab daripada ras. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. Ya, kita lanjutkan dengan menggunakan maqam jiharkah. Ibtida pada ba'athna. Ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Jawab jiharkah. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Ya, sahabat tilawah, kita tutup dengan bayati penutup. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat tilawah rahmatullah. Inilah beberapa contoh variasi yang kita gunakan pada maqam ataupun pada surah Al-Isra tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sahabat tilawah, para qari ataupun qari'ah sangat sering membacakan surat ini pada saat acara seremonial ataupun acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat tilawah, semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan praktekkan lagi beberapa makra juga mengenai Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.